News nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam nokchari ngasi asi September gi tang kuntaret malim gi oina World Tourism Day gi numini hariba numidasi malim pumbada observe tamlari Manipur da sumasi observe tawri aduga koi ngasi gi numidasi gi mari lena Manipur si tourism gi potential di yam leijaba adum laba lamdama mani state amane di hari adubu hariba potential asi kadai phauba utilize tawri bage explore tawri habagi yam jawba question duni question asemba ngasi mag phayeng da pangthokiba world tourism gi event amada Captain PD ke minister masa manasu phongdokhi karigi damuto na khogi potential si phutokpa ngamdri bise haibagi question am lekhi haiba question si ki matang da khana ne damta ngasi studio lengsin lebiri bise joining us tonight on Manung Hutna Manipur Tourism Forum ki president obiri ba oja Hanjabam Radhakrishna Sharma ni ahamtar oja Radhakrishna asambida RK oja RK Butram Nokchari, welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us lamdamasi ke sangna raba social scientist Dr. Dhanabir Laishram ni oja Dhanabir Butram Nokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. And also joining us Hueiyen Lanpao Manipuri amadi mitai mek edition ki editor obiri ba oja Hemanta Kumar Ningomba ni oja Ningomba Butram Nokchari, welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan ba question si oja ahum ki oina open common question on thamjagi adu ai oja Manipur Tourism Forum ki oja RK tagi hogjagi habatar oja khogi Manipur gi issue sing da lagtringai da ngasi gi nomisi khoi 1980 onwards habatare United Nations World Tourism Organization na leptana khoi pangthok tum lakpa adum loba chahi gi ningsing thorom ni common thorom ni habatare hari ba thorom asi handa chahi gi oina di sustainable development sustainable tourism haibasina masi gi theme moi ri habatar oja aduna sustainable development sum yam tanare adu sustainable tourism a tool for development ga so hairi masi kari no wahan tok se kitang ado dege hobiram moja sustainable tourism se da yam phajaba kano da man consider to ise traveler su host su mayam sibu consider to ba matung da sakhulai ba tourism do adu bo sustainable tourism ana haiba haidi both side lom da khanba host su traveler su ani mak pu yenga sakhul mina ba do adu bo ne sustainable tourism haris okay sustainable tourism haris koi yumbu du su la katori ba lamkoi misung su ani mak kanan ba win-win situation, yes, 50 win-win situation matang sen ani mak ki 50% win-win situation se karam mota kamaina lakpa jaga da have gi question amasu leri ado ida kitang kari thambiri ko ja ras ke 1980 degi horok pase sida 82 gi magi theme je pride in travel sarga good guest and a good host have sai sida dum mintor dana okay ada koina sustainable ha da koin call de se we have need to meet the needs of the future generation without jeopardizing the needs of the future generation. Ngasi akhoi darkar lai bisi thengnaba matam da tungi miron da soi da pota development por o have neba. Ising maising ture nung lai je akhoi handa ki da lai da loi longthoga tungi miron duna pura bera kahora de future generation lai te dana. Aduna adugi tourism sida yamna akhoi na khanga da bisiras tourist je kanan who are the tourists ka tourist is jate na teba paisa paibalam natari la aroi dana paisa developed countries ingi maroina ina khulaba countries ingi paisa paiba jing gi moi gi magi thaoina makhoi da lam chatpagi tongan ba keno malai jabdu laktui ne ba anang ba nom gi hand to mouth lejari ba yamna war ba poverty elevation ga su mai pak triba poverty line da leriba mi lam dugi mi yamna ga dir yam lakpu ngam na teba adugu madu lakpu jing ja yam ba moi je dum chokhle ai di moi gi ju pandam le tourism je icham cham na koirak panate se magi tongan na ecology gi sports gi agriculture gi adagi even hojikti medical tourism adagi education tourism rural tourism an loi yawi dana si me am si doi na mak lak pasida magi effective dum leine ba okay se sanity kano akhoi gi environment molak poi bi ai adai moi laga socially akhoi gi mix up torok pagi nupi ngang kar gi tinar pagi akai ba kai mai am leini dana ko masi me am si loi na mak si magi wall gi magi hojiki WN wa kano gi UN gi ne WTO gi magi pandam ji masi million of the people ji lam mayam ji access tor ine ba si tor pa ji da mai some people to will exchange ne to some extent on the hard ko adu me am duna loi na mak satna dana khotna to ba ji da moi gi oina streamline to na ba theme paja ba thamaga global gi miyam jing sida khoi gi anu para pi gi part mane ba yam phaba khoi kaino mani economy yengurasu yam na hena phaba ko adu horen Manipur context la kan da khoi da kaidora ga phagada gi gaidu di khana bada lak sage aduga ama oiro host tu ju phagalaka doini touristing du ju paisa ni product je Switzerland nungai je kaim leiba nate
हेक याहौबदा यूरोप की लमजिंग हाउ अथुम अदगी हाइरा मैम लोई थुंगदोइनी केनोदा इन टर्म्स ऑफ मिलियन ऑफ टूरिस्ट लाखदुन हुंदोम पैसादुना ngasi khwaidagi ina khujega pongzari neba aduna yam hena phaba pot amani both the tourist and the host. Okay, handaki samboy na ko da handaki United Nation gi General Secretary na my message se World Tourism Day gi da piri se wherever you travel whenever you travel respect culture, respect the nature, respect your host hai bana yam phajaba ko 3-4 lines से पूरा एक्सप्रेस तो होने में हंदा की मैसेज है लम कोई भी चलो तो चलो मफम दुगी लेरिबा कोई की फैसिलिटी में हम तो एक्सप्लॉइट तरमनो तुंगी फ्यूचर के दमता सो खलम है बगी वाखल होंदनी सस्टेनेबल टूरिज्म अथवा ई वजाहिमत तो लाक्सी वजा सस्टेनेबल टूरिज्म हो बगी स्टेज त लाबनी ना कोई मणिपुर की जो अनएक्सप्लोर्ड नहीं बुद्धि है तो मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट लाक्तंगे से वजागी मैं के दगी लम कोई बा है बसिना करी होदिनो अदुगा टूरिज्म सिता लम कोई भी सिंगी नत्रग युंबू सिंगी लौगदबा रोल की मतंग था वजागी सु ऑब्जर्वेशन मतंग थंबिरमु अखोइना हुजकी मेसेज से मपान की ओइना सुम तौई अदी फॉरेन टूरिस्ट की ओइना तौई अखोइदी आइदी मपान की टूरिज्म की कनो सिगी पुसलक्तगी मांगसिदा अखोइ लोकल की टूरिस्ट से मसिगी अमतंग हाना नुंगाइना लंबी अमा थीबा सुमब्राइना खल्ले अखोइना येंगसे करिगुम मफमदा इम्फाल दबु ओरसु नत्रगना अखोइगी करै हतारे उखुल दबु ओरगसु उखुल दा अखोइगी तंपाकी मीना चलगा सिरुइ लिली येंग मीगी मसिंगसि यामद्री देन अदगिदी सिंगी लमसिंगना लागा कैबुल लमजाउ चलगा कैबुल लमजाउ गी संगाई येंगबगी कइनोसि हाइनदी ओर नत्रगना नुंगाइ जबदु लेद्री सिदा लेयो पोसिनी अदुदा सिगी फिल्मसि लाकांदा अखोइ येंगदोसि मोइबुसु नुंगाइ चलहनगो हाइबा अखोइसु नुंगाइ हौसि हाइबा फोटो कमाइ तोना मेसेज लाकादोन हाइबा पो सिगी विसि कमाइ तो सुमदोन सुनि दा होयाला अदना अखोइगी पोती अखोइदी हुजि हौदिबनि ममी तमदिबनि अखोइ टूरिज्म से अस लोरे अदु अखंग आहि मयाम जिना हाइबदि लोरे अखोइगी गसाइ मेडिकल टूरिज्म गिदा मियंग संगबा हौरनी टूरिज्म साखोलहरनी गे पंगाइ हाइबा को मियंग थमे पैसा सुकाइ सिला सुकाइ कराइदे काइनो दि खंगदबा अदुना अखोइगी मणिपुरदि यामना तामी तामिसी कमाय तौरगा मशीन नक्सलंगदगे हैबदुदि आई मथंगिदा लाक्सगे अदुना ngसागी UN गी नत्रगना ngसागी वर्ल्ड टूरिज्म डे गा पीरिबा साइ थीम जे मणिपुरदि खितंग मतंजे ताइहोना ब्राइना खल ओके मणिपुर गुम्बा स्टेट टूरिज्म से फजना इंप्लीमेंट तौद्रिबा एक्सप्लोर तौद्रिबा सिजनदरिबा कांसेप्ट की मोंग द लेबनी ना इवॉल्विंग सिचुएशन द मनोदना हारिबा हंदक चही की मोटो नत्रग थीम से खितंग चाना बवाले हैबनी मताग से तंगसी काफ्टन पीडी की मिनिस्टर ना फुंदो के बसी चही कुंथ्रा की ममांग द उरमदबा टूरिज्म की फील्ड उरमदबा मयामा अंदक चही खरा से सोयदन उबो फंगने हैबगी थाजब अमसु पिरी टूरिज्म सोयन साकोलने हैबगी थाजब दने अदु थाजब से ममांगी गवर्नमेंट से मयाम पिगी बिलेरी करिदन व्हाट वेंट रॉन्ग कोई मणिपुर द टूरिज्म से होजिपाव मसी ngasa haibi khiba oja Hemanta haibi khiba khoi gi mapalam gi concept hai gadra masi handa ki theme je hai batare lakpa misu aduga leiba yumbu gi su anima ki win win situation ohenba ngambage stage phau ba yaudri hai ba gi yam chawba gap am leise masi kari soiba de khan biuza hana akhoi gi kanosi as a destination Manipur se negative point na yamna puba media do roma do ro ko apha se e daba ko negative kumba ko swaida irang ama thoe si tawre negative ngakta haidi hojik sungai re hojik su tourism lakan is it safe noi jaga du safe oi brane lakpada once lakra matung de it's so safe hai do moi lakra kan da feel da weba otherwise hana dagi yoruk ngai pugdi adu mati moi chingnei ba lam se lakpa kan da koi adu safe oi gadra oi roi dra se masigi sima safety ki kano se security ki कनो से फेयर साइकोसिस हाइगद्रा सिमति टूरिस्ट आयाम बता दुम लई हुजिक ओके ओके हैवी हो जा हुजकी मीडिया की मति एमसुम पल्लबनिना मीडिया सो आइस मीडिया दा लेरुबनिना खितंग कंतोम लई मीडिया की मपाव से अखोई लमदुर थोइबा थोदो वाथोक की मपाव दो दुम पुरो सतपनी थोकतब पोट मा खोइना थोन मंगम पोंते लईदी अखोई सी तमिंगलों की मनु हजना अतै तोखजे तमिंगलों की मनु हजना नद्रगना उखुल की मनु हजना लेबम फमदा सनिंग ताना आई नोमतंग लेकपा अखोई ngamne na khanbibra nadraga aingonda aina madugidu adu jagaru da isakadoi ne matawdoi phi ga yom sakanda ai gi yumna kari harakada ge akhoi am da hana khangna akhoi am da hana khana ge adu sume law and order की कनो दा tourism नत्रगना लाइफाक अमगी साखोट पदा स्टेट अमगी साखोट पदा law and order की यामना सॉवा कनो म ले सिम दिखांगी दा अजुकी मणिपुरी law and order फेम से याम फगले अदु बुदी को हाना लेरम बो वहंग दुगा हजु लेबो वहंग गदी अदुम खरदि खेननी अदु वर्गसु ngसागी चिंगदा नत्रगना तंपाक्त लापदा सुंगाइ को तंपाक्त लापदा सिक्युरिटी ने योम लेबनि न तोपनि मदुगी कनो बुदी लेते अदु खोइदा चिंगनबा म फावरस कन तौदबदी याय खोइ सुम्मे
isam samba singi kunja amana nadragana manung hanjanba mahamda laiba nupa nadraga nupi amana ibung nang laibra tada laibra inaw nang laibra sangu kholo adum haini akhoi asa thak adum moi adum thorang tobi adugi hardi akhoi miuk mi akhoi gi misal phabagi di leitre singmi singji leiti adugi matek phayebo adubu ansin oiba akhoi da singnajaba mayam ma lerise masi kon bangam da sidi masidi akhoi media na kon bangam moy masidi ngasai rutu da leibo potune na idi ai thamjage aduna media da thalawna hek injel ko se nuai to phaw baduna okay ana ba do hana phanda ba yaro habani oi lai ho hor putu di ana ba asing bu syndrome oidu ni adon lai ho do phalag ana ba phani habdi yaro ana ba do farkanda lai ho do su phagidin habi ba hum ni oza masigi chinga tamga gi matang ida akoi trust deficiency lei basini da ayam ba ko akoi forum ki taraf tagi su yam kan honai mayam na kanam tana changba namna do kan sida akoi yam kan promote tawna hona bise akoi toloi haji changaga home stay se kamaina tawga ge se akoi na training ta holli ko akoi na su moi da proposal tawe akoi satra mayam ama imphal lagi smai tharak se noi gi su tharo hai bise ado luckily in the following year ko handa khai tare sida siroi festival lakshan badagi all of a sudden preparedness te khara wat laga su ko all of a sudden home stay ki taste phangan ba kholan ba ai kham local visitors mayam am challe no phu cheiba adagi kano se irang yam thoki da brang khale akhoin adu makki bo class log jei ko anything visitors ta any untoward kano se thon ganu ko this is the initial stage ko aduga long term de yeng biu kamaina tourism na change around kamaina pora ke ha okay adu matang sai sida ko gi tourism se chakhol hanam gi damta top state sing gi even chief minister masa mal khong asi tongan ba koi message ka pi dana for example koi west bengal ya harasi mamta banerjee ni pi give message koi bengal se athum hau sa ba ya maming chatpa rasagolla sa ba da adu maming chapalam athum mayam phangmalam ne haibani na West Bengal da lakpiu aduga lamdam asi athumba memory pura chapigu ga message ka je Twitter daga thari adu khoi Manipur gi oina di khoi message ha ga even khoi Gujarat ki haiba matam Gujarat ta paisa padana thadar ga Gujarat tourism gi damakta khoi domestic and international tourist me amse lang yang kan honari khoi Manipur da gi di adu makal gi awareness ha ga dra advertising campaign ha ga dra madu mayam war pati ga sa gi myth and akib ha tare madu mayam duna misinformation mayam duna mayam se mapan da gi su lakpa tanaba duga manung le misu even akoi state manung da bojani da gi mami chauna tari oja kari kari obstacle akoi Manipur tourism masi phajana explore to bangam dri sigi maram se kari kari ne ubi jaimi masi ke no ni akoi na khare study to yam ware se kudamoina aina real tourism har se real tourism si matang sida akoi Nepal se there is the best in the world Arunachal Pradesh si there is the best destination in the world okay Meghalaya se best cleanliness in the world never real tourism se adu Manipur da mut yeng se mayam na tourism ji yam na mo yeng reba akhoi da woi ga da pot yeng se real tourism je Sikkim ti ngoi ko ada sida akhoi yeng do ji Manipur guma potentiality je kam lege da in any part of the world kana guma tourism lak da nang karam bam pham da lege ge asa ba jaga da lege ra aying ma da lege re hang ba moi ba Switzerland phajagre ha je asa ba jaga leite but Manipur la kan da asa ba le ningai more tham lo re aying ba le ningai ju ko le lo re Adidi no one can see floating island in the world. Atau we tell you willam never. To me, out of a part like willam never. Sing the Pasha Kaina Raga Sing Saragan or Majin with the Kana Willam Yam Leva. Away the Singon Mapan never. Aduzu Maharashtra Ras Hanged my Nung the tail. Partai Loy Graba, Flora and Ponamaran Kai Graba. Adigi Aduzu rains in Mapanigo. European Mataka Ubada, Aquarius Muti, working Kandavani, for another lap of the day. Taram dai se makok si likha likha tara ngau bujane ba ko asu yam the potential oiba lamje masida any tourist minister jingna any mantri jingna yam la na yengbam le di nak na yeng da bam le ba rural tourism haise masidi keng changde yung du da ka ma thambe lo re mapan da gi la ko miduna yung du da la ni ko ai sai je ba do masida la ka da tourism je agriculture tourism jina lo u ba du da yaw ne lam du gi lo du yaw ne ba sports tourism na moi hiking ga to gera boat kana to gera yaw ne ba adu medical tourism haise Southeast Asia da khoi gi hojiki lying se moi gi thaina gi du da na ta ba khoi gi lying si da yam na wali ba khoi gi hostel jing si da lying ba dum ya ne ba adagi moi to hojiki real tourism ja ba education tourism haise moi english am tam ninge ba okay khoi university je loi tam ya ba iloi pha ba ya ni haise real tourism si da adai yum du da la ga mi du le ani ko adai imung du mi du pro cha toi ni se moi gra adai halaga sak sami na dinu hotel sa roi mo adagi moi gi sigi mong si da kamai to ge da le mi ba u ji o tu ra ba se yu kha da de
ꯇꯨꯕꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯂꯤꯕꯔꯦꯜ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯦꯆꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯁꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 5-star hotel adu 7-star hotel adu lambi adu ada adu ina yamna haigreba hojiki hariba anuba modern trend tourism sida tourism sida adu nateba hojiki rural tourism se enjoy to lakpine ba ada mantri sing se sikim bangroi sikim bangroi yum sare akhoi yum jing non tokjagrani ada yam phari je lekai sina kamai torke da Arunachal Pradesh ti yamaba Meghalaya da yeng seba Nepal da yeng seba khun do adu na ne nala ka na bhonu ne ba mi chang na ba mai mai um sim na na bhonu ne ba mi lek na ba keno dola cham chani thanam bai se halana te na admai torga magi lekai si lam si loi chokhol ku du ne ba ai yuthak piranga tongna da bi mi langa khana se na torga mi changoi ko gai na on the whole the underdeveloped country of the world se amata chokhol kreba because of this rural tourism ala singi rural tourism se potentiality se Manipur de angak da lai kreba ana ina khanjaba da di tourist sing yam se boing khale koina khaliba posi la leba akoina chingna chabdi kiyeba singi mina koi chakong ko ki reba because of trust deficit na sagi issue me amjina ko aduga any mapangi tourist la ko jingse sidi full set neba ai yam uno gre Britain de la ko tim uno gre German de la ko tim uno gre Britain de la ko tim na saurum bajidi kai do rural tourism je na khoi da hodri no na gi da last year da moirangi da Israel masakara yum da le idana moi le ko moi na piram kamim ya do yengse ba yam pa me ba ko ada hojil luri se khoina Arunachal Pradesh di kai doge da khoi gi MG NRGS ki to paisa ga je moi da sa ba mong do to ade gi moi chief minister jina America gi Japan gi tourist ki experts ji ko ga to ya ma to hole ba aduna yamna tan ba paisa ya gre aduna ina thamjaning ba di Manipur context di ne yengse ba from Moirang to Maiwa Lopuching je Japanese jing na punsi da mungtang chalu ra ga di ina khanjaba lam ma ne ba ada Japanese is a pithibiri ina kum thar ni hana second term ni na sina na hosi hair ki wa ne ai yam lak ma mi moi se ada moi loi la ga yum sin du lai ga chamin thamin na to bu yam pamba sigumba akhoi paisa chang da ba yam thuna income generate to ga da ba miyam na zu magi per capita income yam wang da ba rural tourism gum ba interest log de ba okay rural tourism sida Manipur gi wenati yam chauna scope leibani na masida miyeng changhan ba mathok tai masida masi hena flourish ton mathok tai habni adu matang sida uza Hemanta la chani si sida tongan makhal gi tourism gi makhal chini ozana sa tak pikre koi mapan gi tourist lak ngai ja koi manung gi local myam si domestic tourism gi hanang tak masi phajan ki si habi wapum ozan tak piri local tourism gi adu su yenga ga haiba tare koi gi tourism ta local tourism sing ne sakota balam gi tourism sing ne yam na wang ba yung kai lening ne ba yam sa ba jam awang hotel yam lening ne ba ko aduna adugu mu de khoi de yar roi ba aduga yam thor ka kang bu je yam thor ka kang bu je sin la da ga mu sa ning ne ba una gu mu da sa ning ne ba adu yam chana gra ba okay yam sa khot pa kang una khoi gi Manipur gum ba lam da la ga masi khoi la gu nature gi pot ta chaning ba thang ba madu mo myam so lerem dong male adu loina mak ti madu su na tabani na makhoi gi dang to so basic amenities mayam ma di khoi gi tongan ba tourist sport mayam sida thamba so mathok di ta do male du rural tourism gi tuna exceptionally magi leisure ba natural amenities da tum leisure su ara du Hemanta la ko kari obstacle no khoi Manipur gi tourism da thengari bisu ai mati am tang kitang hana ai ma sun lok sangi ai khoi gi mapan leibak ta gi lak pa tourist sing si mayam na khangbi dungai makhutta khoi phigau da paisa khara hap ka laabni yamna sauna porpu yawi kitang porpu yawi kona na pu laabni numi kya ni no kona na pu laabni ti rage se moi bu nungai hello aduga akhoi bu pelhallo aduga paisa thanam ge habni maduni akhoi na low ba haita bagi wani low na bu hona da bagi wani lais akhoi gi 7-star hotel na na daga Manipur ti leite ko 5-star hotel gi mong na fu fu to u de 3-star hotel li leite kha u re si moi ar su pari le pone sidi kaso moi kaso du da interest kaso lo we ngasagi akhoi su du ngai chatlaga ar saluraga 3-star hotel ni 5-star hotel thamba kan da moi na ar pijari po to Manipur gi 5-star hotel 3-star hotel se sare po siga kain kherab leite akhoi na fami akhoi ju pame ngasagi lairak khulakta or na tragana sai lojing loya da haidoga moi gi lamdu gi miam na karma punsi maril da leli ge adagi moi gi local photuna kamai tawri ge akhoi pame aduna akhoi na ngasagi mamal hong do humna kana akhoi gi kanu da akhoi gi kanu kasun koya ra thong ba hotel changa ga akhoi na kanu gi street food changa akhoi na sari me adu gi mahau su le
yengse sigi post akhoi manipur da sagap ya da rab ngasagi ujana di floating island gi matang da haire karangi matang da haire ai na madu da chatte ai ni mapan da gi lakpa matai banau honi un lakera am lakera ona da kana go makar laksno laka sida ngasagi meragi purnima na misida lokta ki phajabase kamai yeng ga gi haiba thoksil ma khoi sem chumne ngasagi hi sida moi ani tumba ya ba phajaba phamung ma sembiraga natragana phamung ma ani thabiraga madeda phajana niom chumna toroga acha athaga toroga ahing dum tahonba phajana tahon phajana pothaba moi ada phajana yengjaba adugi nungai facility ga do adum pibi ya haiba wani da adu yengseba hotel du da nungai na tum du AC ma tum du sokodi a labak du da phajaba yenga thari phajaba du yenga lokta ge phajaba du yenga lening ma maya ma yaugane na khoi khalle ba adagi yengse mani ku kan dagdi malem du leitaba pham ne na haire mi leisi khoi sida shiro khoi shiro lili na haile re adagi di kaibul lamjau gi sangai ne na haile re kaibul lamjau gi sangai yeng ma kyam lakke sini da o shiro lili kyam yeng ma kyam lakke ba tham da foreigner amak la kan da khoi tourism chakol haya ponte mi ado sigi nga sagi lahan ge haiba targadi matamam dana kari harami law and order gi film harami adagi di mai harami uji law and order gi film phare mai gi film su phare kari gi lakta gi simida sine hoi lai okay kari gi lakta lanna ti lakta gi ba aduna lahan na ba masak mayam machangi lahan na masak to ne ba khoi yeng do se adagi di akhoi gi tourist ki live mission gi khwai gi nungai jaba si moina penja ba si moina shape oi ba aduga miok misan phaba hai ba to ne khoi manipur di tapakta sungai re ching de sungai re siden phaba leitre moi si lai dong khalim ni ne hoji phaba moi je khoi nungsirim ne ba khoi jang akhoi moi si yam thajaba thamim ni aduga moi si awang ma thak ne khalim ne ba khoi na aduna moi na thanam po to khoi da kana doi ne ba adu akhoi masigi sida mieng ama sang ba wat pra gamen ge site ki gam mieng sang bai ba se moina akhoi gi thoksil lama seng godam ni kamai tong lang hang ga de ge ha po to ni ko leire pot mayam ta leire khoi sai sida khoi gi narak ta mong sung na ta le dong na ta leire mani mayam ta leire ta re mani si kamai tong na mingon yeng ga de ge do thoksil lama seng godam thoksil du aina hekta hai ga yaroi ba aina ujik hai ni madu wakal na sagat pani hai ga ne ba sumda adu akhang hai kana no yeng ta na tare mi mangam taram committee sema kanda kari to ga de ge do yeng ga dam ne ba kamai tong lang ga de ge do yeng ga dam ne ba adu mi di makhal yami akhoi gi manipur da tourism si magi phajara mafam mayam lei har kanda assam da gi koi manipur da mi kaya lake amta haina se nagaland masa manipur da kaya lake ari more na haire transition highway power ni si lambi je koi gateway ni haire adu india gi sumna kan assam da gi laga myanmar da saluraga ahinga more da li orga halak mi si kaya yam yogi ko yeng se ba ada gi vip la kan da world no hoi anda da office ki thabak to bu mayam do thabak to bu mayam si la kan da khoi na more pu bi khakta ne ba objar sing du na hoi manipur objar sing na more pu bi raga hoi ada gi blanket amani leibi raga ada ha khiba mai to raga to le re ba aduna masagi kano sigi tahum to pot amadudi akhoi lambi si athing besok da lepon de ba assam da gi sitana laga dan more de sangaga more de gi pot am leiraga na taga na ta tamu da sangaga moina da tamu da nga hatang moina panjaraga akhoi mapar lebak ta koi robani ko akhoi bisa yaw da su yai ko ga si moida adugi message am khasi kanana pibi de ge ba pi na bo hodari ge ba adugi message leita baduna ne ba aduna ni akhoi na mani mayam di ler khulkat loi ta lere ado ariam bada khoi sing si mata le sing si akhoi kamai tok na madu sinaga de ge hanga de ge mani sing du mani asang mani othok de ge ha badu di thoksil ma sam okay thoksil ma ga mengi am phajaba thoksil ma thok tare ha bani thoksil tu ulaka to gi hen to ning asi minister captain pidino already har mi si adu tanja se da ai manipur tourism forum si koi government gi department ma natra ka koi tourism department le jari ma koi na silaka da ba thoksil le to hoje bu thoksil bu di leitri thoksil ma yam chaw ma thok tari thasul de gi manung da oram ba koi campaign hai tare awareness campaigns national level da international magna traga su national gi koi domestic tourist mayam se manipur da hojik su yam laktri hai tare ma koi yam lahan gi hai tar gi ngasai gi koi gujarat ki model da west bengal ki model da koi yam chauna marketing to mathau tari adu koi tourism ge product mayam se koi wan mathau tari tourism ge product se ngasai gi rural gi obi ai adventure gi obi ai health gi obi ai tungan ba koi tourism ge package mayam se mathau tari adu ba package mayam government sem draga su koi kai tare lanai wina nizari ma manipur tourism forum na sing mana su sembi ba khopa laibra kari happen ga minga site gi kari hoji bhogi na thengna biro government site tagi hairagadi akoi gi private tour operators sing moina kha sponsor to biraga okay akoi gi national level da tawriba akoi tourism related events expose mayam le ko tourism and travel fair ga TTF ka hairiba sate south asian ko tourism and trade expo sigum ba haidi masi moi ka kana khangam de akoi na some private players sing sina advice pibe dagi sigum tawdraga di manipur sakta aroi ko
अदगी इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर की कन्वेंशन को हाई खर इंपोर्टेंट होबसे आइडेंटिफाई तौरेगा अखोना गवर्नमेंट हाय हानादी ए कदोबी पार्टिसिपेट तौदोना कदोबी पैसा तिंगदोइनोदा हान हायरमेको कोना सुम रियलाइज तौरे थाधरिबा पैसासिगा रिटर्न लाक्तरिसिगा चानादबदुदगी को ए सुमाय सुमाय तौना प्रमोट तौबसे दरकार लेको हाइबसे सिगी मतुंगदा अखोना मो फैमिलियराइजेशन ट्रिप असिना कमाइना तौगे हाय कांसिदा अखोय टूर ऑपरेटर सिंगसे ऑलरेडी एस्टैब्लिश टूर ऑपरेटर सिंगसे मणिपुर से कौरबा कौरगा अखोय की प्रोडक्ट से सिनी को नोइना योनबिरगदोइसे नोइना पैकेज सेमबद याउबिगदोइसे लोकटाक हाइबा मा सी हाइ उखरुल हाइबा मसाना यंगजबदो कोई डॉक्टर दा हाइरगा डॉक्टर चला कोई सुमाय तौना मेडिसिन लेरी को सिगुम से प्रिस्क्राइब तौबियो हाइदी डॉक्टर ना इरा कांदा हाइरा कांदा पोदो सिलिनेबा सेम थिंग सिदा सुनेबा टूरिज्म दसो एस्टैब्लिश टूर ऑपरेटर दा कोइना प्रोडक्ट से सीसीसी ले है से तापम तका एमआर मयाम था मतोक तारी हा बदा काले वदनिदा रिप्रेजेंटेटिव मयाम था बतारी था दरगना कौरगा कन्वेंशन पांथोगा अखोगी लेजरी पोटेंशियल मैम जों खंगन मतोक तारी अतो अखोगी स्टेट के थाक तकी सो ngसाई अखोगी एडवर्टाइजमेंट गु माहाय तारी हम चाउना मसी तौदबगी मणिपुर टूरिज्म की ngasi बहुत कोई एडवर्टाइजमेंट हाय तारे मसी नेशनल मीडिया दा स्टेट मीडिया दा थेंगना दी अदा यूट्यूब ता खरा थेंगना बना अदो मणिपुर टूरिज्म फोरम दगी अखोगी लिमिटेड बजट तुदेदा अखोइना अखोई एस्टैब्लिश कनो नेशनल ज्योग्राफी कुंबा आउटलुक ट्रैवलर कुंबा अजि फेम ट्रिप्स दा कौरगा अखोइना होस्ट तवे तसेंग पैसा ओन पी पुथोगा पीबदि ngam एज अ गेस्ट लापिरो यू स्टे फॉर 2-3 days को राइट अप अमा अबाउट मणिपुर फजना इबिरो हारगा नेशनल ज्योग्राफी इरई लोनली प्लैनेट इरई आउटलुक ट्रैवल अदुदगी ने सम कंटिन्यूएशन लाइज अखोइसो होना दबदि नाते फ्रॉम आई गवर्नमेंट होना रत्रगसो प्राइवेट लोमदगी सीसीसी तौगदौने हाइबदो अदुम कोई पदि होने जरी ओजा हाबियो अखोगी कनो से टूरिज्म से अखोगी स्टेट अमगी इकोनॉमी की युमफम थोनगदब पोट अमने से मयाम लोय खंगनै ओजाना साइ स्विट्जरलैंड की हाइबिरी थाईलैंड लोमदा तौरिबो मयाम से खंबिरंगनी अखोगी मोइद फंगिबा टूरिस्ट की अखोगी टूरिज्म दगी लाइव पैसा से 50% दी कनो की मोइगी बजट की पैसा से टूरिज्म दगी लापाइन खलिन अखोगी अदुगा इंडिया दा हायर सिंग सेबको अखोई यूपी से आग्रा लेब ताजमहल से मणिपुर लेरबद मणिपुर से चाब वालो सी योब कयाम याम पैसानो कारी सी यंगसे मी से थाउजेंड दंते लाख लाख लाखनारी माक्तने अदो मणिपुर दा अखोई असुरमना अखोई इकोनॉमिक फिल्म फनी अदगी ngसागी मी सिंग से मसाना मसाबो थोक पिजने सी खंगा कान से लोई खंगदि खंगबा अदुगा कमाई तोकना प्रमोट तोकदोनो कमाई तोकना थोक पिहनदोनो हायो पोतुने बुलाइस अदुना ने अखोइना एडवर्टाइजिंग मतंग नहीं पल्लिसे एडवर्टाइजमेंट तौबदा सेल संगेना पारगा अदुना नतिबो पाबदु नतिबो खैन पाबैदि मधुदा लाखदो पोतुनेबो ngasi लाक्तबे हेंग लाक्तबे नुपा मन एडवर्टाइजमेंट दु येंगुर कांदा मा नोम नत्रग नोमदि ओर नत्रग माई मसा सदा नौदादा अदु ममदि ममिंग तागिबने लमदुदा मदुगिदु इंगना नुगागदो मफमदि गायना माना नो वाय महर महि वान थोक याम लेबो पोट अमनेबो अदुना ngसागी एडवर्टाइजमेंट सी याम ताय फदि कोलगेट हायरसिन खोइन चिन सेंगना हाकांदा आम दा हाय खोइन कोलगेट दलैसु हायनेको मा कोलगेट पोरोएबो अदु खोइन कोलगेट ने हायदोनेबो हायबदि ब्रांड नेम ओइन लेरबनेबो चिन सेंगना बाइजे सुमाय तोक अदुगी कोलगेटो अदु बोक एडवर्टाइज तौरिमने बोजिक्से मयाम से हायबदि मयाम सी नत्रगदि मासे मांगिदोनेबो मयाम ना नो नो थोक मयाम एडवर्टाइज तौगन सी फाबोइ निंगना निर्मा वाशिंग पाउडर निर्मा जे फाबोइ नि पलै लेनै सिनि मयामना सिगुम फिल्म लाइसिनेबो अदुना आइखोइगिदि अहोबसु तौदे अदुगा अरोइबसु तौदे मयाइसु तौदे एडवर्टाइजमेंट निलने अदुनाने अदुना ngसागी सुमे मीडिया की याम चाव रोल लै अदुगा अखोगी होना बिरिबा कांगबु गिसु मरुइना मणिपुर लेंगा की कनो सु याम कंतोएबो अखोई मलेशिया की मतंग दा बीबीसी दा फदना अखोगी ngak लेतना मोगी लमदुगी ला टूरिज्म की लाकनबगी वखल मियंग चंगनबगी पीरिसिनेबो अदो अखोई दिकाय चरगे सिनिदा अखोगी कनो की सिदा संगाई फेस्टिवल नेना कनो सिकिसि टूरिज्म फेस्टिवल निगा दियाई हाइनिंग दे असि मेला गुमने ना कोई लोगजरिमने असि येंग सेबसे ओजा थान बिसो रेस्पोंड तो बिनो मान हाबियो चीना की जियांगसेंग है ना अखोगी पृथ्वी की क्वाइदगी हुजिक टूरिस्ट हम लाइव जगह से मसिदा अखोगी थाइने की मीजिंग लेबि केप से मोर देन 3500 ले ओके मसीगी जी कारित सेमदे मोय लंबी सेमो उपान वापान लाइ म्याम कैम सेमोयबा लाइव टूरिस्ट आंगपनेबा अदा इसिंग दा मोय ही तोंग लाखफसे सिदा ही मचा मचा जिंग जिना nga फ्रेश फारेना अदुगा ही जिंग जिदा ngor खोला चानबगा जु यावरिबा अखोगी ट्रेन दगा पोट योंबा दुमाइनगा ला लागा पोक योल मजाने अदा कोई चाक सी चासलगा हुजिकी जगह चटप कांदको लाइव टूरिस्ट सिंग जिना उइनिंग दना तुमदना फजबजी उहोरोयनको अखोगी गाइडलाइन से गाइड डायरेक्शन पीरो गाइडलाइन गाइड सिंग से सिना फजबजी उगिदना चखरदी मिंगोंदा तमरो हेदना
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯅꯁꯤꯀꯣ ꯀꯥꯏ ꯁꯛꯅꯍꯜꯂꯒ ꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯅꯣꯛꯑꯒ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯍꯜꯂꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯤꯍꯜꯂꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯎꯗꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯇꯨꯝꯃꯗꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯇꯣꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯎꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯝꯇꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯈꯨꯜꯂꯧ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯑꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯇꯥꯖ ꯃꯍꯜꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯉꯛ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯀꯣ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯤꯗꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯣꯗꯒ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯗꯕꯩ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯉꯝꯗꯉꯩ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯗꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯝꯄꯣꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯒꯤꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯞꯁꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯅꯦ ꯁꯤꯀꯤꯝ ꯐꯪꯉꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯗꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ओके रूरल टूरिज्म मनपुर याम चाननी हाबनी प्रोबेबली कोई मनपुर की हुजिक लेरिबा सोशियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस सु कोगी रूरल शेप त लेबनी ना रूरल टूरिज्म तौबन तुम फनेमनी लंबी कायर लेरसु कायना दुम टूरिज्म तौबा इसिंग फतना फंगज फतरा दुम टूरिज्म तौबा मोंग लेसे हाबने दुबो गवर्नमेंट की वाखलो नमदी चेंज मथक तारी कोगी टूरिज्म की असुक फजखराबा पोटेंशियल मनी मयाम सी मियाम द उहनना खंगना दुमक लेगदरा टूरिज्म से मनपुर द टूरगा दुम लेगदरा हाबगी वाखलोन सी होंदोक मथक ताबने ऑन द नोब्रेम रुजुके ब्रेक टाइम थंजर कैंपेन इस पु मेंग तादने Welcome back. Adoring Virba se Manung Hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hunna ngasi khana jerme ba sing ngasi September gi tang kuntaret malim gi na World Tourism Day ga mari na Manipur da tourism gi condition hai tari film se karam mong da leri ha gi matang sidani atu ba tourism se maruina any Manipur da bu chalure mapan da bu chalure tourism akoi tourist na sarpa matam da maruina tawta ba thabak se mayam haina ba desan sambi da tourism se define to matam da wahi mari na define ta nai eat sleep travel and repeat chaba pothaba adagi koiba aruga hariba se amu hanjana tawba sing adan tanu du adu eat sleep travel and repeat masi mayam se tawno gi damakta changba machak sing haitare rural tourism boiro medicinal tourism boiro any type of tourism taw matam changi se kogi food and beverages adagi accommodation laifam chapam mayama home stay sing adagi recreational and entertainment gi mayam ko gi nungainab gi damakta aduga transportation gi machak mayam ko railways boiro train boiro bus service boiro taxis boiro haibu mayam argi gi tour operators boiro sum mayam se loi leirabra aduga events and conferences ngasai oja events kuma conference kara detak pire aduga manipur gi gumba area gi dekho gi protected area permit natraga restricted area permit sum basi foreigners sing sang ba thing matam basi sum basi haibu mayam se su adumak leiribra si sena karai phauba akoi gi tourism da maning hannabagi macha oi kari kari hari mayam si macha kharasi matik chana manipur da leiraba habagi question duni ai oja arke da lakche protected area permit or restricted area permit they relax tawre relax tawba dagi ne khoi da foreigners ko travelers khara hangle ise ko otherwise hanadi kamai tarumge da laani permit si yaudadana airport halan su kama airport halan bai de manipur se moina yamna kanom da u rebe negative kanom da mi jing yam phatra ra gai se ko airport halan le gai moi di permit wi khang da bani na adu guma yam embarrassing situation akhoi thengna gi da bana te thengni hojikti yam lai ra bani na Indian visa ama yaur la akanda sang ba se ya ra bani na except for some citizens Chinese ki di kitang adam restriction lai ri ko adu guma khara lai otherwise hojik adu dagi na improvement khara lai se ko adu ba hari ba restricted area permit system se relax or matung da khoi gi lak pagi chang se adum remarkable hengalen khambi bra adu hojik su adum khoi gi marketing packaging se wat pani na adum phajana lak pani khambi bra hoi lak ka da uba kano number du di yaude hai batai but hana leiram mi ba chang du dagi India government gi kano da su one of the quantum jump se khoi 100% rise ai hana 1000 la amra 2000 la agadi 100% rise mi na ko hojik se around aduna all India gi data analysis tau kan da akhoi yam bazar lai ko actual number se oi yam draga so yang hela amne na adu hojik se tam tau na almost 5-6000 gi kan se lae adu
expected to get different product मैं आम थोड़े ये बको होजिक याम तो इन तौरे से caravan tours अकोई हाना दी foreigners इनके सुंग उरम दे होजिक cycle थोबा bike थोबा almost on every day होजिक data है तो check तो से वो कनो की customs की कनो दा immigration दा मोरे दा भाग नो मतलब क्या लांग की जे इराय लाइव data तो है तो फंगे बको then apart from that होजिक another product Manipur the Pak textile tourism आई इसामा के एजेंसी की 7 Sisters holidays की लाका दो इसे तारीख अमदा मी ऑस्ट्रेलिया तक मी ट्रामा लाकने बा they want to see को कमाई सारी के हाइडी मणिपुर की टेक्सटाइल हैंडलूम से हम तारे कोई तसेंग यंग नुमी मरीन ले देने मुझे just to explore मणिपुर की हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से ये क्या है ना अकोई ना क्लस्टर खर आइडेंटिफाई तो हुई को अस्माइन वांगखई यंग हलनी थौबाल यंग हलनी को कक्सिंग यंग हलनी then another line देना नंबोल बिष्णुपुर मोइरांग अकोई आइडेंटिफाई तो हुए बको किसो अनोबा product अमने बको हाय टूरिज्म हाय का जो लम कोई बको बदो ना तब some experiential tourism हाइडी मखन की प्रोडक्ट से एकदम सेम बयाएगा कोई ना को जाना बा ओके अदो मजांग साइ रूरल टूरिज्म चु ताकपिरी अखोई अयाम्बा एरिया से मणिपुर अदम almost 90% more than 90% अखोई रूरल एरिया सिंग लोई लेबनी ना रूरल एरिया अखोई रूरल टूरिज्म तो याम साननि हाबनी अखोई इको टूरिज्म से अदुम यावजा खरनी अखोई नेचर की टूरिज्म सिमा अदु अखोई एजुकेशनल टूरिज्म मणिपुर दसु दम तौबो याबगी मोंग लेरी अदुगा रिलीजियस हाइगदरा रिलीजन की टूरिज्म हाइता अखोई तोंगान बा रिलीजियस स्पोर्ट्स सिंग लेरी अखोई हेक थंगना लेरी कामाख्या अखोई असम की कामाख्या दा मयाम चलरी अखोई इंटर स्टेट है तारे डोमेस्टिक टूरिस्ट मैम से मणिपुर दसु अदुम लबा हिंदू की नत्रगा मुस्लिम की अतोपा कम्युनिटी मैम से तोंगान बा अखोई रिलीजियस स्पोर्ट मैम लेरी मदुदसु मैम लाप यारी चाब थकपगी फूड टूरिज्म तौबो यारी मखल मेडिकल गसाई ओजा तक अदुम मैम सु लेरी एडवेंचर टूरिज्म जारी वार टूरिज्म की ओजा गसाई तौपी मैम लेरे अद टूरिज्म की अखोई केनो मैम से मखल मैम से लोई यारे पूर्ण मसे लोई कुपसलगा रूरल टूरिज्म दम हापसन भोग यानो जान तक पीरी अदु होजे अखोइना तौबो याबसी होजिकी सिचुएशन से दा कोई प्रोटेक्टेड एरिया परमिशन लौथोखरबनी रिलैक्स ओरबनी याम पारे इवन डोमेस्टिक अदुबो से लौथोखिता का कोई डोमेस्टिक है का इंटर स्टेट युमलो नबा नत्रगा कोई इंडिया के स्टेट सिंग दगी टूरिस्ट मैम सिदी होजिकसु तुम लाख की चांग से तुम नेम है बतरता अदन मखोई से हान अट्रैक्ट तो मथक तारी along with the international tourists kari to mathak tai sinu ja masi yamaloin hojiki du advertisement pothlai हाइबदी चुमेबा मणिपुर दा चखिबा इंडिया की पंजाब ते लाकेरा दिल्ली दे लाकेरा यूपी दे लाकेरा को एनी अखोई तिनो प्रोफेसर जिंग जी लाबद माइ नुपि जिंग टेलीफोन आम तोरे कोई वारी सारंगे दा खनन तोरेबा मोइना आदा पखलगा तोरेसी आई नुपा दबु हिंगिद्रा गायन को एदा लम जे किबने तोखरबा गायन मोइबा पादे याम फतना खलिबा अदा मोइना वारी साबा काना दे हायबा नंग याम थुना सिदाइना पोरानी ना नंग आई हिंगमिनरी गैदा नंग मणिपुर होगदबा गाइसे नंग नायबा याम थी गायन को याम नुआई मी याम फै अदु फैना का स्वाइन गांग बसे मसीदा मागी नुपीदुना खंजबा अदगी मदुना संदोरकपगी खंगनबा खोनबा स्वाइन तोरगा खोय मपान याम खंगन ममचंगेबा असा हाइबा दमाइना एयरपोर्ट हनगिबसी याम ग्रेबा एयरपोर्ट हनगिबसी इंप्रेशन फाबना तेदना अदुन आदा चलकान तमबदि मै होनेबा स्वाइन ओजि खरा फरैसे मसी खर हेना तौदे यूट्यूब तक अखोइना उबदा अखोइ मक्तसु यामना केनो फौइदना मणिपुर द कोइ गेरा अदु तोगेरा यूट्यूब त पीरि म्याम जि उकान याम नुआइदना को अदुमाइना एडवर्टाइजमेंट जि खर हेना तौबिबा याम मरुवेना सरकार नि इनिशिएटिव लोगदम अदुगा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट जु सि याम इंपोर्टेंस लोगदौने मरमदि कश्मीर ओइगेरा कश्मीर जु इरांग लेबनिना का हेना केनो तोरक्ट्रे को अदुगा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया की अते अते करगे सिदा emphasize तौरगा लेरिबा खोलिबजे नॉर्थ ईस्ट जु खर हेना तौगदौने अद मोइना याम किबम लेरिबा दिल्लीना अखोइगी लाइबसिंग सिदा मपान की अखोइगी कराइनी होजिकांदा एनी मूवमेंट लेरिबा मियाम जिगा मु वारी उताई साबा खोटपा तोंगान बा इवन रेड क्रॉस सोसाइटी की कई लाख खोटपदा सिदा के इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का तो थिंदो थिंग याम तौनी देना लोइना बक्सि मुजु सकलोलगा टूरिज्म जे बजे तौदी लोइ लाकनेबा वारी उताई सागिदा काइना चिंगनबजु खरदी लेइतबदि नते अमो ओइरो लाइबा होजिकी ग्लोबल की लाइब माइ सिनेरियो दे चेंज सिदादी याम चावबा अचबा इंडस्ट्री मा टूरिज्म जु ओइरमनिना अखोइ जु अखोइ दे लेब पोटेंशियल मैम जी उठोक्तना खोटोक्तना खंगनबा अदुगा खुनाइ जिगी सोशल जी कमाइ तो माना चिंगदु फजै लोकता फजै दुबदि खंगेबा मीदु कमाइ तो गाइ जु खंगनम चंगेबा अदा हायंग लाखपदि याम नुवाइ दोइदि कल्चरल टूरिज्म ओरसु अखोइ लेरिबा फोक की कई लेरिबा जगोइ सैगी लेगसिदि याम रिच नेबा से इन कंपैरिजन विद अदर्स अखोइ जिदि टॉप नेबा याम नुवाइ बजि मपानदा यूरोप की करीगी मफम दगा अखोइगी सैगी कई कल्चर की तोबसे मसि मयाम लांग जिंग जांग मौ तोरगा थाक तोरगा अखोइगी लेइमन जगोइ गुंबा अदगिदि कनो वसि इंगदानगा तोबसु मिंग लुइ ngau जानेबा लोइना मक्सि फंगदोइनेबा हेंग होजि हाबिजे हैंडलूम की लाइदो हैंडलूम खत येंग सखिनेबा होजिदे माइन लो स्पेशलाइज तोरेबा अदि कल्चर की लाबसु कल्चर ना थीरम सखिनेबा असिदे कितंग सेक्शन गदम दि लेको आइदि होजि लाइबा पोचिदा मोइ लापसिंग से
moina koire isidagi tongna busu tawe kuda moina khoina panchakanda in any international airport sing dago akhoi coffee lem lem thakane ba nubi cham sa chingselani kai de lakpe no noi kai namna chai long mu de kai sheli adagi kai food chai kholi kumai kai le gai moi marketing tor kadoi ni ko laiba me am jing ju hojiki handloom do adu ju akhoi handloom na phawr je kari gi no na khali ne ba adagi you har semai ko semai daga la Japanese sing daga moi study ka tor je sumai tor ga moi na ju akhoi dagi lokthok ka da posu am lebam de akhoi je unexplored ba virgin ba all da keno na potentiality ne ba an amoi ro simi am jing je sai yon ba je okay yon ba hai ba mathok tare yon ba kan ba mathok tare hai ba dilai na yon ba se country hai tare yon ba udri maru lak to ki sa jawab ne to bo yon ba hauro ga su ko gi law and order ki situation hai ba Manipur se ngasi ngarang dikira dana hau ki ba chahi ki asa de dum lai bani na ko gi Switzerland of India hai na riba Switzerland si ngasi se Switzerland oidra bra ko gi law and order ki film se phatab ni na mar maduna Switzerland oidra ba de mayam se Manipur lak pa ngam dra bra hai ba gi maru ina ko gi domestic India gi ko gi interstate की है तरह interstate की हुई tourist में हमसे लाखों कंट्री मरम से मधुआई दोस्त उबी ब्रा का साइड advertisement बुद्धि campaign बुद्धि मतलब हम तारे incredible India center की साइट की हम चावना तो भी अदुना तो बेटा राज्य सभा टीवी ने का सुई हम चावना कोई मणिपुर की any TV channel अदुगा मयाम से कई थोड़े लोग तो बुंगम दे राज्य सभा TV channel ने दिया हम फजना travel लोग मतलब तो मैं documentary उतना मणिपुर की फजा बस मयाम दा इवन मणिपुरी मजा रखने दो मणिपुरी तो मातुम ओल्लम मयाम पाओ मालेम पुम तो उड़ली मरमत तो सोए सीधा कोई क्या हम how safe Manipur is है कि क्या हम safe हो रहे tourist संगी तो मतलब domestic tourist की सुबह तो का international tourist की जो है कि क्वेश्चन है मतलब international tourist की दी थोड़ी तो ना खंड ना की बुकी तो माने तुम लाये तो domestic की हेन information लाये बदगी और माने की बदगी सुलाते करी है नहीं हो जाए मतलब लगता है कोई क्या नो सीधा हाई नदी से अखोगी मी लमगी सनबी अदगा माइकनो सिका अखोई स्वाई सनबी का खर खेना बले मी बाइसी नुआई थोक लोई पामी नुआई बाइसी भी पामी ने अदो मणिपुर नुआई बगी कनो से अखोई माइथोंग मका लामना ngaktang nuksagi hana phangbugi mikup se ai kaya leigidar braina khalle adugi habit to madu hojik dum purga satli adugi mapau do dum purga satli mapan gi lebak ta gi lakwa mayam du nungai ge laini akhoi sisu nungai ge na khoi koi basatoini koi basakanda horen nundang ai kari saga dagi ai na koiring ai da ai lupa lising mo loi taragadi hayeng di kamai tau bangang itu sana pisa kamai tau baina semilon siam na yam lei ba singse akhoi si sing film se khoi yeng da ya di adagi ai na saluni aina salu kanda sanna bagi min se kari le oto mo to koi se tori bra na daga na or daga na lambi thongi film na kamai tawi sigma mayam se khoi yeng ba mata ai phatam le aduna hek aduna sai do ma zero da le mi ne zero nati da negative da le mi khoi sem to yam le hai se aduna ne ado oje aina apil am hak aina tawni akhoi gi ano ba matam gi tourism gi keno ma iho ma samgat na bohona bada akhoi gi taru tanan ma pham ma Manipur se ohin da soet oi sa bani khangde thak bani khangde thong bani khangde or na daga na maham khudimak ni khangde masigi kano simadi akhoi culture si lei bani ko khoi je maitai si lei bani culture lei bani ko khoi chak thongda thongi ba mi dun irujar thong bai si taru tanan bagi masak amane adagi di khabai tengko tinada bagai na tongnari singsi ne khoi na adagi akhoi gi ngasagi lukhak cha da bi gai na tongnari mayam ngasi kano ni adagi di magi khundokham lukhak kong gai na semam ne ba sigi mayam si culture oina lei pose mang ge bai wa ne khoi gi je aduna masiki taru tanan bagi film Meghalaya da ojing mafum amma lei mafum si akhoi malem yu na khwai gi nan mafum ne garo gi india gi na khwai nan mafum ne na lab declare tori ne ba hoi madu na yeng ba chat pada ba ko mi mayam ma la ko da mosal le hari ne ba si ma satra nga sai angang mayam si school tami bangang su school wai set ba mayim da su seng bagi thak mayam taw bagi pau hoi ta ri singai ba ko aduna akhoi gi taru tanan ba pot ma akhoi habit se masi sample ningi number 1 aduga number 2 sida akhogi Myanmar rom se Myanmar rom dagi lakpa sida laisi Myanmar masa hatagi na tabara atopa lam dagi Myanmar ko raga India rom da sakki ga na khanba mi jing se masigi visa on arrival gi facility leite ba se masi maktang khoida nungaiti masigi se khoina ma mi sama lakpi ai tham da sani lakpi ai ado khogi layam to kaya sing du lo ya tho tham phaidana adugi dang ya na ba masha da khogi visa on arrival ama piraga di yam nungai ne na khali ade atopa mana khogi medicinal plants se medicine plant si akhoi swaida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯖꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯗꯤ ꯄꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯒꯗꯤ ꯄꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯁꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯖꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯨꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯒꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯕꯤꯔꯣ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯥꯠ ꯄꯥꯠꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯄꯗꯃꯁꯤꯔꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯄꯗꯃꯁꯤꯔꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯊꯨꯞꯄꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯐꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯐꯥ ꯎꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯌꯣꯛꯐꯥꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯐꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯀꯨ ꯐꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯐꯥ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯥꯡꯒꯤꯟ ꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯜ ꯗꯤꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯔꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯥꯁ ꯕꯦꯀꯦꯇꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯅꯥꯕ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯍꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯃꯅꯅꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯦꯡ ꯕꯦꯛ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯕꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯍꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯗꯥꯏꯁꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯁꯪꯕ ꯐꯤ ꯃꯆꯨꯁꯦ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯗꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯃꯀꯨꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯃꯨꯛꯇꯪꯅ ꯇꯤ ꯁꯥꯔꯠ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗ ꯐꯨꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯣꯐꯤ ꯃꯆꯨ ꯆꯨꯔꯛꯄꯒꯁꯤ ꯌꯣꯟꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯂꯨꯄꯥ 1,000 ꯑꯃꯅꯦꯕ 1,000ꯅꯦ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛ ꯃꯀꯨ ꯈꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯁꯨꯝꯂꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ 23 ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯦꯗꯔꯂꯦꯟ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯎꯅꯥ ꯍꯦꯛꯑꯒ ꯐꯨꯠꯂꯒ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯦꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯃꯕꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯃꯈꯪ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯠ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯁꯤꯡ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯉꯛꯄ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯥꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯤꯗꯅ ꯊꯣꯡꯂꯣꯟ 9 ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯒꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯝꯕ ꯈꯝꯅꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯥꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯂꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯥꯁꯤ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯞꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯩꯗꯧ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯗꯧ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯒꯥꯏꯗꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯒꯥꯏꯗꯁꯦ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯗꯐꯣꯟꯗ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯗꯣ ꯅꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣर्टेशनꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤलिटी ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯇꯨꯔꯤꯖꯝ ꯇꯧꯁꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯒꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯁꯤꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤ 90% ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤयाꯗ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤयाꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯍꯟꯕ ꯐꯩ एनीवेयर एक्सेसिबिलिटी लेत्रगदीको रूरल तौरे हारगसु हा लेखो मरक तव कनोदा यूट्यूब पे थागन ऐसे मणिपुर दि स्माइ रोड से स्माइ तो का गाड़ी मनी में फमगा उबिरमनी को अदु मंगा का थागल लागे मीन हैना रूरल चंगिंगसु को अदुना हलले मी से को बेग गेट पालले हाय तारे अदुना केतंग दि सेमन बदि दरकार ले एटलीस्ट को एक्सेसिबल ओइबा एटलीस्ट जगह जगह दो लंगना कोलास थाव हाय नतबा को एक्सेसिबल दि ओहनबा को चंगुबदा नुंगाइना चंखिबा अदुगुम बौदी सेम दरकार अदु जाखो इंटरनेशनली अखोय लेरिबा रूरल टूरिज्म के डेस्टिनेशन बु ओइरो लेरिबा टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट मयाम सिंग से मालेम गयनि यंग मतम मोजे लंबी थोंग ओइरो अमु ओइरो मासे सिट नाना लय अखो मणिपुर गिदि ngасai पोटेंशियल मयाम लेसु हरे कल्चर से लोइ ले हरे अदु फजखरब कल्चर फजखरब पोटेंशियल मयाम सी कोई उफुन है तारे उफुन लोई कुपसर लेबन तो मणिपुर से ख्वादी उफुल थांगबा लम ममो इन ममी ताय मरम तो ना ngасai ओजानो रूरल टूरिज्म जाय हर गसु उफुन ngata ngai targadi
madu yengba laning ga tawsi kitang watong mali kari having usa adu diam summe city infrastructure di almost phang ga dong ada khoi ji now akhoi na level stage di infrastructure fatim ne ba adi superstructure do to ki je ba yumam do bera lai ne ba ana sibok di sarkar ni initiative lo di magi tourist spots ni maru maru be jing ji di phan ba ka sunate ne khala okay tourist spots sing se phan mathok tai Manipur se khwai gi uphul thangba nongchuruna khwai gi laikhom thokpa mafam ni maram tan laikhom yam hong ba hai tar duna ko Imphal jiribam lambi da to pa highway sing da oja RK nusung sai tak pi kheba gari long bagi chat pangam da bagi adum makal gi tourism to laning ma mi so adum kara adventure tourist sing da laning ba ya to ayam ban di madu su experience tawning da ba yam maram madu mayam su sangwat pa mathok di tari aduga hoji khoi gi lekhom lena yam thok padana tana khoi upun yam thangwi wafum sida ngasi si nong su khara chu kibi ngarang han lai ngai tanja sida ngasi September gi tarik kuntare su ta salakpa world tourism day ta salakpa ne Manipur government gi su sen da ya da bani na phayeng da kari da sen matam da phayeng da so lekhom lena ngata ngai dra mayam si mai gari da gi khong thang dor da bagi condition lere on that note ngasi ko na di manung hone gi tharam se matang sa da lesun jar gi ngasi gi tharam sida oja Hemanta oja Dhanabir amadi oja RK lengbek tana tharam si ba thwa happy khiba amadi mapung fan khiba gi damak ta oja humbu amuka na thaga cha phonduk chari appreciate your joining masih dengan segi Manung hone ke tharong segi edition se karam tobi bagi ko dekhan birpu yaga ni koi mail id impactvnews@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha birpu yaga ni. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjar.